soba nje bazalwane ngithe manje ngibuka umntwana wami ngithukile ngathi nayo rehanya yathi solo ngimangala nangokuba ngisuke umuntu ngathi lokhukhula nangaphandle kwakhe labantwana labakhulumela bamashoti ngakhona uyabona ukuthi umntwana namkhulisa ngekhuluma thini letiphilayo awesaba ukuthi angasothi awubhuqathile manje bazalwane sidlile thina labanye sasaphile emcimbini sakutshela kathi ngithini lelo msebenzi kwakusekele bonza le-divider le-university angathi ukuthi labhala imali enendlela lewelela ngesheya nami ne-Africa Day abethi makehambana nendlela khaya nanifika le nasibadla leti tuzimini kancane ufike bese uyathatha ukuthi kunetije ekhaya bazalwane ngibe excited ukuthi ukhona into eshiwo umshana wathi ungacabanga ukuthi ngikupha i-chance lokuthi ube la baningi bantu bebangaphipa but nje I'm privileged ukuthi ngibe khona la ngikhulumele bakamamba-ke bayifamily le-Coral bazalwane. And as you can see, wonke lokukhanka khona umuntu ophumelelayo labashana bamndeni yathi ukuthi they will go far, especially naloko ukuthi lapha angathi ekhaya beklashela yabona ekhaya beklashela kanti uma useluthe lothi kunemuthi lathina singakhonela kuleti nkomo khona asithathe vele nesathe inkukhu phela nezikulumba netimoto so lobe kwenteka nakwenza titsaba la ngoba tipoti ti-everywhere dalo nje tipoti tingaceleni so bekuyikhetshele lapha labo andi bakhona bahlabela tobeko nje ngiyabona ukuthi uyithaselapho abeshaya mshana yashaya uyabona nje la khona nalo mangathi mchimani babona umntwana lona ngahlabela loya muntu lo yahlabela loya muntu lapha nje letafula lela asengibanike 1 second asengihlobele ingoma yenye lapho tobeko yenye nje nonke lapho lalela ama-voices titsaba ngetamla sekhaya tatidansa la ngephandle nabahlabela laba kume ngaphandle ngobekubheka ngesikhathi leso ufika zokuthi bahlabela yo kananathi namthitangibamba namekubangela but ke mne langibamba kabuhlungu langibamba ukuthi ngidutshule kuse-South Africa angifuni ke mne ngize ngikubambe kabuhlungu nawukhona la ngemva bazalwane ngiyafisa ukuthi nisaphothane kakhulu labantwana kumshana nisaphothane ngiyajabule nje ukubona senikhulile nanani lo muntu bengicabanga ukuthi ningama-twins labaningi bacathi ngama-twins noba nicishe nilingane futhi benihamba kalingane so lo muntu usile lo munye nginami umshana wami uzwide kayazi so bakhulile labantu nanani lo mncane ngeke vele lo mncane ngamathi kahle kanti nje umuva khuluma kuyangithusa bazalwane nalaba kaNdlovu-ke bakhumbule ukuthi bona bangasilahli imbamba ngoba make wethu akaNdlovu so nasibona abaNdlovu thina sibona abantu basekhaya lokho kubuhlungu-ke emhlabeni ngicela kukusho futhi ngeke ngafika enzaweni bangenyanya kucala kungibona kanti abathi ukuthi ngingile-speaker so ngathi ngitocela manje wathi lo mama khona msana ukuthi ngiyayithatha ngiphe kucela manje